kisiasa. That's correct. Abasai atumikire bobe. Mani ntwe karutwalenga abasai tukubate baba nyona. We never fought. Mwagenda chirecord uchiye kicho bina even from our university days. Tokonyore record yali na muchuge. Na chete utumeka buna eguni usagana the opponent. Even the time to akora siasa ito yos nationally and even our local politics chausi you can't. On a generation ya bagusia bagutumeka bobe. These young people should understand. Mwana siasa yo kumachi besaji kuruwa ni umuntu nda wendo kora mutebi naki esukuvisiana no wakande ya college. Eri kabere ira hasinkwa ndigete somewhere. Egere man kuruwe gachi manja kuruwa. Ege kora sakonyole gachi tautora time yo goraki au chakuruwa. So those are ibina biyo abasaye bagwenda tari shiringechi 200 300 mwagenda akionko basaba basaye let me use this media rende usaba sahibu no more especially ba usi baito ekero mwana siasa uchi gutumia ake sabu naki inkia koide ngaskia kulikire egokwa egento kubeka umuguko mbiasara kya kwigoreire okubeka umuguko lakini tari iri no cyo akenya lebe usali umukutano nyarebe oya ushiringi 100 usali ushiringi 200 umana kwerokekerage umwana siasa uyuri stili nene no auto kugutigabu because tomorrow so wako ukwe tabu at interest uji kuliko family yao tabu at interest uji gara ene nyagitari mata na pole ega ne tata itiko ba associated no boguni ubu tabu uji kwanza wadeno muntu no yo no lenge ta wanchirana gara atuma bantu ay private na yechi bese chiri nyagitari so wonko basaba baside the young people more especially the people bali miaka ya 35 and below ine the generation yekurwana yes tuikonya mwako le 40 le 45 yes ubate family nero gutumika bneguni nere generation wende kuli kuchigasi anye kuroji you are fiscally fit de no jete skuru ga form 4 te yumana siasa yakwire police te yumana siasa yakwire jeshi uchigo funduzwa properly na kiutumia tools jese tari chinkundi oja go bagende jeshi